अहानबदा मरुइबा पाउ पिजरी लमदम असida थोकलिबा इरांग असिगा मरी लेनना ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी तरा नंगसे मणिपुर के गवर्नर उनगदौरे अमदी इम्फाल ईस्ट की ओइना अयुक पुंग मंगादगे नुमिदांग पुंग तरुक फाउबा इम्फाल वेस्ट अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्टना हयेंग अयुक ngasi ayuk pung mangadagi numidang pung tara fauba curfew pamthokrai मैम बुकुरम चरे ELITETV Manipuri पाउ मियंग ताबी बसिंगबो विजयता खांगेबम नातराम नोक चरे हौजिक मपुंगोइबा पाउ मियाम दा संदोकना पिजरे मणिपुर की हौजिक ओइरिबा इरांग असिगी मतांगदा ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी तरागे एग्जीक्यूटिव मिफम अमा इम्फाल की बीटी रोड लेबा कांग्रेस बावंदंग अरांग पांगथोक्तुना वाफम कया खनाकिबगा लोइनना ngasi nungthil pungani tabada manipur ge governor anusha uke ga unaduna manipur ge hौजिक ओइरिबा इरांग असिगी मतांगदा वारी सानागदौरे ngarang कांग्रेस बावंद फमकिबा वखल मानबा ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी तरागे मिफम अदुदा वारेप अहुम लौकिबगा लोइनना ऑपोजिशन पार्टी ना तौकिबा थबक थौरम सिंगे मतांगदसु रिव्यू तौकी हाइरि मणिपुर की गवर्नर गंगासी नुंथिल पुंग अनि ताबदा अपॉइंटमेंट लौनदुना उनबगी वारेप लौकिबने हौकिबा मे अहुमदगी थोलकलिबा इरांग असिना मियोय चामगा मरिफुरम सिखिबगा लोइनना मियोय लिसिंग हेना सोक्रे अमदे युम लिसिंग कया मई थाकिदुना मियोय लिसिंग यांखै हेनबना लांजेनदुना लेरिबने ngasi मणिपुर गवर्नर उनबगी अपॉइंटमेंट लौबदा यावकिबा पॉलिटिकल पार्टी तरा अदुदे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी JDU तृणमूल कांग्रेस CPI CPIM आम आदमी पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अमदे शिवसेना UBT ने सेंटर नमसक खंगबा खंगदबा कुकी जो सिंगना नमना ताबा मफम सिंगदा मखोगी ओइबा सेल्फ गवर्नमेंट अमा सेमलगनी हाइना ITLF ना फोंदोखिबा वाफम बो मणिपुर लेंगाकना अकनबा मोंगदा कंडेम तौबगा लोइनना ITLF के स्टेटमेंट असी लीगल अमदे कॉन्स्टिट्यूशनल ओइदबा वाफम अमने हाइरे ngasi numitang kaisampata leiba DIPR गे कॉन्फ्रेंस हॉलदा पांगथोखिबा पाउगे मेफम अमदा मणिपुर लेंगाकी वांगांगलोइ ओइबा एजुकेशन मिनिस्टर TH बसंत कुमार ना ITLF की वाफम अदु कंडेम के ngarang numidang Hilaria Committee HSC की चेयरमैन दिनांगलुंग गानमई यावना DIPR की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखिबा पाउगी मिफम अदुदा मिनिस्टर वसंत कुमार ना ITLF की स्टेटमेंट अदुबो अकनम मोंगदा यानिंगदबा फोंदोकलदुना हौजिक लेरिबा स्टेट असिगे लॉ एंड ऑर्डर असी अमुक हन्ना सोक्सिलबा थौइनसिनमगी मखादा तौरक्पा माली हाइखे ngarang ruling legislature singi oiba mifama pangthokladuna ITLF ki statement adubo akanba moongda condemn tauki hairaduna ITLF amaso masiga mari leinaba miyoi singi mathakta chunaba legal action lokhatpa hokre hairi उखरुल अमसुंग कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की एम्प्लॉयज सिंगे मतम सांगनादगी ngaiduna lakpa pension benefit की खुदोंचाबा लेंगाक असिना फंगनख्रे हाइरे पेंशन बेनिफिट स्कीम की खुदोंचाबा फंगदना थबक्तगी पोथाख्रबा एम्प्लॉय चमंगारोमना उखरुल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मखादा पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट तौरकपदा हराव तयाम्बा फोंदोखिबगा लोइनना लेंगाक असिगी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेनबु थागतपा फोंदोख्रे हाइरे असम ड्रग ट्राफिकिंग की मायोक्ता लौखलकलिबा अकनबा थबक सिंगे मनुंग चंदंग असी स्टेट अदुगी कार्बी आंग्लोंग पुलिस ना तोंगान बा सब कैब चामगा कुंथ्रादा हापतुना गाड़ी अमदा लोटसिंदुना पुरखिबा हेरोइन केजी अमगा मखाई हेनबा फागत पंगमले हाइरे इलीगल ड्रग सिंग असिबु पुरकपा गाड़ी अमा पुलिस के माइकेदेगी खामदुना चेक तौरुबदा ड्रग सिंग असी गाड़ी अदुगी चैम्पर दा लोटसिंदुना पुरमबने हाइरे ड्रग कोनना असम की युमथंगनरिबा स्टेट अमदगे मियोय अनिसु फागले हाइरे ngarang ukrul district ki ekar difu hena chawba chingmai da tharamba popi pambi sing ukrul district
Police Forest Department amasung atay security personnel singe joint operation amana yanthatuna mangan kre haide joint operation gi lenga asigi war on drug ki manung channa pangthokibane tha asigi amada district asigi padang amasung champu khul gi marakta leiba acre nifu hena chauba chingmai gi sarukta popi pambi thare haiba numit aduda thaukiba survey amada khanglakhiba ni Ngarang security force sing changsinduna popi pambi sing adu yanthatuna manghan khibane haide Thogdog asigi matangda Chief Minister na mahaki social media da phongdokhiba wafam amadasu popi pambi khaktanatana lausang amadi popi thabada sizinaba potlam sing mai thaduna mangan khre haina phongdorakle Center for Women Development kay Samthong Elangbam Lekai na National Mental Health Program NHM Manipur ga khusamnaduna mental illness leiramba sing adubu overall fagat hanbagi pandamda nongmagi oiba awareness program ama PPP Model Daycare Center for Severe Mentally Ill Person ki makhada ngasi kay Samthong Elangbam Lekai da leiba Center for Women Development ki office ta pangthokre tharomga mari leirana National Mental Health Program NHM Manipur gi State Nodal Officer Dr. Athokpam Ranita Devi Nahai Pungning gi Wakal gi Anaba Labor Singna Khara Fare Haiduna Hospital dagi discharge tawada imung manung na loina bada khara waba mayokna de Punamagasi Daycare Center da thambaga overall fagatnaba honaba oina leiriba patient adugi chahi gi matung inna chanaba exercise tawhanbane patient singi wakalonda aidi anabani haibagi Aranba concept ase konbane hospital singda mental illness leiraba sing ase lying bagi thabakti fazana chathare adubo patient khaktada focus tawba yade environment amadi imung manungsu yengba mathau tai Maramasina daycare center asida rehabilitation su yauna fully recover tawna ba khodabane haike overall well-being se phagatnabagi damadda makoi daily exercise magi chahi lena digi matunina yoga oi bi meditation oi bi zumba oi bi na ching masi takulaga moi gi self care sing se phagathanba aduga makoi na haye mung manungda samajta ai gi anaba mani puni wakhali narba bi sing se yam mala koi intro ga thambi ba moi si mental hospital na leiga tabani habi concept si lei se masi nali hai bi si kutlaga makoi so amuk hanna akoi normal life da normal society gi stream da lak yai ha se care center sida moi rehabilitation se khasna piraga di yadori bani hai basugumba care center se hangdok jaraga akoi di pung wakhali anaba kanna narba khradi phagalakpa yam kanna naba di sa thamba yade khradi phagalaklaba symptom khradi leiriba aduga makoi se loina badadi kitang wari ba imung manu da so koina sigi program si leibada gi care center sida anaba sin se piraga di makoi da su isga gi hara su imung manu di thabak thoram tawi hara su mateng oi kadaba aduga anaba da su moina leho matam da moida mamin manasi kadaba skill development program simba vocational training magi ni organa kai tambi bi empower organa kai tambi bi happen chingba tambi ba recreational activity me amma mangaloina no vocational therapist me mangaloina tawraga dumaina moi overall rehabilitate to biduna moi society da rehabilitate tawraba dumba pandamna hangzaba daycare center Paugi marak thana tem bra matang lomina sei Admission open. Admission open. Temple of Learning Mayangbam Apabi Nursing College Tolmac Manipur University Kanchipur gi manakta leiba college asida chaliba chahi English ngani kulumdoi English ngani kunmari dagi BSc nursing course tamnaba admission form thajare state government na ayaba piraba Manipur Nursing Council na approve tawraba Manipur University da affiliate tawraba college ni clinical exposure gi parent amadi affiliated hospital singdi district hospital Thobal Sky Hospital and Research Center Rims Road Maipakpi Maternity Hospital not AOC Raj Medicity not AOC Mother's Care Children Hospital and Research Center Sagolban District Hospital Vistupur Cyber Hospital Kurai Center for Mental Hygiene Changangai Mental Hospital Tezpur asina singbani Educational Bank Loan amadi scholarship ki kudong saba leigani Medical Directorate na lawba common entrance test ta eligible oiraba satri singna admission tawiba yaragani Welcome you all to UNAPO School Chanum, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category.
Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Years of trusted diagnostic service, Babina Diagnostics. Braki matungna taram nok chari makhataba pau pisare housing state asida thokliba thoning daba thokdok sing asna maram oiraga tongan ba district ke relief camp sing da lanje naraktuna jangjafam lawduna leiriba chawrakna angang lising amaga chamanga gi oigadaba baby milk packet lising amaga chamanga biscuit lising amaga chamanga packet amadi sena innaba yaba firol yauba bag kun manga sing seva o sehayata parishad aralia agartala west tripura stands with manipur mission sida manipur state rural livelihood mission msil RLM की स्टेट मिशन डायरेक्टर एन बंदना देवी IAS का खुसमनदुना ngasi जिरीबाम की चिंगदोंग लेकाइदा लेबा DC जिरीबाम ऑफिस कॉम्प्लेक्स तगे रिलीफ मटेरियल्स पुबा गाड़ी अहुम लमथाबगी फ्लैग ऑफ सेरेमनी जिरीबाम की SPA घनश्याम शर्मा CRPF की CO तपन कुमार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरीबाम की SDC मोइरांगथेम देवानंदा MSRLM की ब्लॉक मिशन मैनेजर वाहेंगबम प्रेमचांद जिरीबाम म्युनिसिपैलिटी काउंसिल JMC की एजुकेटिव ऑफिसर मोइरांगथेम सुरजित सिंह अमदे सेवा ओ सययाचा परिषद अगरतला वेस्ट त्रिपुरा के मिहुत निपान का पुन्ना इम्फाल की दमक याइफा मंगोल थौनीबका लोइनना लमथाखरे ngarang lamthaba aduga mari lenana seva sahayata parishad ke secretary Shashwati Das na haikibada Tripura stands with Manipur hariba mission asigi makhada sevao sahayata parishad hariba NGO asina Tripura miyam singi mihut silaga hozik Manipur da thokliba irang asina awaba taduna relief camp sing da changjafam lawduna leiriba angang singi baby milk lising amaga chaunga packet biscuit lising amaga chaunga amade sena innaba firol yauba bag kun manga sing ase Manipur government da sinabaga loinana mission asi Tripura gi miyamna support tawbirakduna angam mateng pangnarakpadagi mission asi mai pak pangambane haina phongdokhe State Health Society Manipur amadi District Health Society Bisnupur na sinduna Community Health Center Nambolda anauba digital ray X-ray system ama hangdokpagi thorom ama CHC Nambolda ngarang pangthokre thorom maduda National Health Mission Manipur gi State Mission Director Dr. Somorjit Ningombam CMO Bisnupur Dr. L Raichandra Rogo Kalyan Samiti NKS CIC Nambol gi member Mongjam Ibohal Tekcham Ibo Chauna thoromapu aina sarukya Nauna digital X-ray hangdokpaga mari leinana Dr. N Somorjit na phongdokkibada Manipur da leiriba CIC taramari da digital X-ray room hangdoknaba sem sari ngasi hangdokliba digital X-ray asi PPP model sana hanbaga loinana digital ultrasound machine su thamna ba honagani haike minimal paisa khara gadi lojagani madhugi paisa do thietlaga thambiu kano da so that public na MOA free da tawe ga paisa lawe high no kai gina sina government na pura putho na taba koi private ka tawnar ga moina am da loina capex na sida changi ba paisa myam ke gi moina loi putho ga tapna sum hanjan ga da ba aduna ahoma mamanda almost chadi yang khai gi chang da tarang ta bani paisa si aduna pa chobum lori se chang yang khai mo loba aduni aduna saudi imphal da salaga rim jenims da chatra zu yarani exchange lauraga digital form da dawni na sidai da
orthopedic doctor leitravokda akoina mawon digitally pharaga man yingaga diagnose tawba ya adum khudong sa थासिगे होखिबा तांग 12 गी नुमिदांग वाइरम पुंग 3:10 रोम ताबदा नंबोल केंद्र गे मनुंग चनबा नंबोल लाइटोनजम अवांग लेकाइदा लेबा सिजगुरु मयुम बापू चाही 35 गी उगी युम अमा मैना तुमना चाखिबदा युम अदु वाइदुना लेबी मोइरांगथेम मिखु चाही 94 की इमुंगदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS मणिपुर स्टेट के मिटेंग मखादा IRCS बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के माइकेदगे खुदक की तेंगबांग पोलम सिंह असी मतेंग पिखरे IRCS बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के सेक्रेटरी डॉक्टर हुइड्रोम रोमन, जॉइंट सेक्रेटरी हुइड्रोम श्यामचांद, ट्रेजरर थोकचोम नेताजी, लाइफ मेंबर सिंह मोंगजम रंजीत, लोंगजम नाउबी, असेम सनातोंबा याउना अतई मेंबर सिंहना सरुक यादुना लाइटोनजम यूथ क्लब अमदी स्टूडेंट्स क्लब लाइटोनजम अवांगी A ब्लॉक बिल्डिंग दा चंगजाफम लौरिबा मिखुगी इमुंगदा ब्लैंकेट सिंह हिदाक लुपनाबा कांखल सिंह हेल्थ हाइजीन किट्स अमदी टर्पोलिन खुदक की तेंगबांग ओइना मतेंग पिखे अमरोमदा थरोमदुगा मरी लेनना सेंटर असिगी प्रेसिडेंट एंड जीवन मला देवी ना हाई सेंटर असी हांगदुना थबक तौबदी कुइरे अदुबो फॉर्मल ओइना मियाम दा खंगनबा प्रोग्राम असी सिनबने सेंटर असिना पाइखलगलिबा थबक असिदा पार्टनरशिप अमा NHM ना पिरकपा असी नुंगाई NHM की मखादा रिकवर तौबा होरकलबा पेशेंट के करी तौबा याबगे हाबदु तौबने दरकार लेबगी मतुंग इन्ना एक्सरसाइज नत्रगा ट्रेनिंग पीगने हाइके इरावट फाउंडेशन मणिपुर न लेप्तना चथरकपा ग्रो मोर फूड कैंपेन के मनुंग चन्नंग असे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग मखा लेकाइदा निंगथम महै मरोंग थाननबा मरु मरांग फाउंडेशन असिगी प्रेसिडेंट KH गोपेन लुवांग न लुचिंगबा टीम अमना यंथोखरे थरोमदुदा KH गोपेन लुवांग न हाई अवोनबा खुनाई अमगिदमक लबुक लमहांग महै मरोंग मरांग काइना थादुना चिंजाक तमिपाल तांगदबा इसागी पोथोक मरांग काइना पोथोकपा मथौताई इरमदम असिगी लेरिबा MLA मिनिस्टर मरी लेनबा ऑफिसर सिंगना मियामगी याइफनबगिदमक थबक थौरम सिंह पुकचेल सेंगना पाइखटपियो हाइरदुना लेबाक की चीरबा तंजा असिदा एखोगी पुकनिंग वाखलदा लेथुप लेकोल लेतना मतेंग पांगनबा चंगी अमदे महै मरोंग थादुना चिंजाक तमिपाल तांगदबा लमदम अमा ओहेलसी हाइना फोंदरकले अवोनबा खुनाई अमा उरक्तनबा होनबदा लबुकना अखोगी थवाइनी इंखोलना अखोगी इमाहनेना खलकाना इमा इपासगी मफमदा संजरकादा लेरिबा मरु मरांगसिना से मरु अमा फावबा मांगनदना थारकादा मधुदगी थोलकपा साथोक्तुना इपुक थन्ना साजबा इसागी पोथोक्तना निंगतमना पुक थन्ना साजबा खल्लिबा वाखनजिजु निंगतमना खंजबा कना कना की मखादा पोंदबा मिखा पोंदबा दुमबा लेबाक अमा समाजमा कईगोमा ओइदनबा अखोय अदुगुम्बा लंबीदा संसिनबगी पांदमदा अखोय अखोयगी पाटसोई पुलिस स्टेशन के मनुंग चन्न लेबा मोइदांगपोक मनिंग लेंगांगलोकता मसक खंगदबा मियोय सिंगना यामलबा खुसु खुलाई सिंग लोटसिले हाइबगी पाव फंगबदगे ngarang numitang wairam pung 3 rom tarakpada Major Santanu Guard Pandena luchingba 5/9 GR ge team amaga Patsoi police station amadi CDO IW ge apunba kangbu amana moidangpok maning lengaklokke manung hanjinna leiba mafam singda thiba humbagi thabak chathakre Search operation aduda AK-56 ama magazine ama pistol ama magazine ama hand grenade ani GI pipe pumpkin gun marina chingba yamlaba khusu khulai sing fagat pangam kre haire ngarang chathaki ba search operation aduda mifa mipunde yaukide haire Law and order gi fibam khara fagalakwadagi Imphal East ki oina ngasi ayu pung 5 dagi numidang pung 6 fauba Imphal West amadi Thawal district ki oina ngasi ayu pung 5 dagi numidang pung 10 fauba curfew komthokle Kakching district ki oina numidang pung 9 fauba curfew komthoklingai manungda kaithel amadi dukan sing thong hangnake lambi da mi adumak chanaki nomada changtaba yadraba polam sing curfew komthoklingai manungda miyamna leisinake
ELITETV News Channel asigi oina miyamna email gi kuthangda ipau thabirakpa matamda email address info@elitetv.in da thabiraknaba khanganjari. Masidas natana ELITETV da ipau faunabagi oina phone number 9402890982 da ipau faubiraknaba khanganjari. Miyamna su ELITETV gi YouTube channel, Facebook page, Instagram amadi Twitter da su follow tobinaba khanganjari. Loisilakpada maruiba pau amana bizari. Lamdam asida thokliba irang asiga mari lenana opposition political party tarana ngasi Manipur gi governor unagadaure. Amadi Imphal East ki oina ayuk pung manga dagi numidang pung taruk fauba Imphal West amadi Thawal district ta ngasi ayuk pung manga dagi numidang pung tara fauba curfew komthokre. Huziki oina di ELITETV na pizaba pung ani ki pau lojare miyeng tabiriba singbo amukana khurumjari.